tàu sẽ tao mới đi sắm tàu rồi please su đó nè su đó phải nó thằng phát triển nó Congress nó justify tàu bên nó it is very clear su phá bên nó tao phát tao bên nó tao su bun lan na su đó là bên military sinh đồn lan na BJP government nó xí nó khi đó adu mà tao cái em tụ puthong sẽ cái đó Congress na amadi India work like minded team na ngasi parliament da law riba Manipur assembly da Manipur issue matang khanna siai na even yadab da ki walk out folk to riba Manipur ki chief minister ki da sanga baton to wi aikoi prime minister unasi home minister unasi na Congress am India block na asugam khona ba Congress na governor की हाई चतना दिल्ली दा निमित के आनी पंदना होना जरीब मयाम सी कांग्रेस इताउ तो दबदों हाई रगदी खितंग मधु इंफॉर्मेशन सी इलन ओई बिदा माले अनि शुभमना ngasai की शुगी मतंग दा कांग्रेस ने लौथों आई सुप्रीम कोर्ट थाबे या दबरा हाई अगदी काना महान ngai दं दा अचौबन नोंमे यम दरकार लेबदों न खलन लेबा नो कहीं ना मतलब शू लौथोगे सी पालिब डबल इंजन की बीजेपी गवर्नमेंट से की होम मिनिस्टर ना शू सना रो हागा शूएम तो लोर नत्रो अजुदा कहीं ना मतलब कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के लेवल जोगा काना महान के नमुता अचौबा थांजे वम सिन हनबदुदी बीजेपी ने तौबिनो ओके अखोई की मणिपुर की अपुनबा लेजिस्लेचर हुंफु से सिबुल लुसिंगबदुबो हेड अदुबु चीफ मिनिस्टर ने XYZ ओइनिंगबो एरगसो अदो मयामना प्रजाना लेजिस्लेचर तालिब से चीफ मिनिस्टर हाइरगदी मासी थौक ओइन ओंथोकप ngamdre लेजिस्लेचर मयाम दा मखोइना खुना लांबा फंगबा मागी केंद्र की MLA सिंदा हाइरगा नखोइना चीफ मिनिस्टर दा मयाम हाइयो चीफ मिनिस्टर ga yaurga punna thawuk tawmino haibneba aduna MLA mayam si lusingadaw si chief minister neba aduna masi inthoke insinga gi wani yetei pairasum nani oidei pairasum nani aduga hayeng prajada ma khumakadoi si aikoi di MLA ni na kaimta aikoi na tawbangam de chief minister na tawsigadum ni haigani chief minister na mo haigani MLA mayam na yabagi chief minister oiribani ha haigani ana masi praja gi sentiment da aikoi gi drama tawba play tawba kawi all legislature haujiki present ruling government asida pairiba MLA minister chief minister makoi kudum se they are responsible ruling gi MLA minister chief minister masa jauna Manipur santi hanjan ngai khotna ba se makoi gi diet makoi gi responsibility ne haning okay ena mathang se mapung ena kokomina thamgi wafam sing chida election kan da ngasi gi oiba update sing se mayam da hape tok jage ho ngasi je Manipur gi central government of state government gi loisang mayam da kokomi gi thomi mayam amana junction dana hape dare ai masi thonglon me gi drive mayam ma chathagi aduga mapung ena kokomina total shutdown gi laukhukiba warip asi yam chawna Manipur gi state ki loisang ayambada even civil secretary fawbada changsala kanda thinki basina maram wara kanda yam chawna chaw safu madi pk haba tare masima ko gi media na fangba ko gi pausing aduni mapu ne ran kokomi gi maiki gi thamki wafum si da laktringi da kokomi ne kari frep lorka da ge haba si mayam na yam kan anticipate tawi haba tare handakse madugi mami se social media re yam mayek sing tai ngasi ju ko kokomi gi mihut amatang yawi yo hedene ko yam kon request tawjabani du khudong chala phara da gi ngasi gi ne yawi dre aina congress party da laksaning baji कोकोमिने लोड वारेप सिंह मनुंगदा इंडिया की हुजूर की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह से सोशल बॉयकॉट तौरे है वारेप सी ना अचौब वारेप अमो ओइना लाइ है बतारे मसी एकोई की याम चाउबा मसी की इंटरप्रिटेशन अमदी नेशनल मीडिया सिंह ममी तारकनी है दना कले मरम अमित शाह ना याम स्ट्रांगली मणिपुर द लेरिव सिचुएशन सी अंडर कंट्रोल द थमनबा शांति हंजलकनबा पीस and normal si sam one restore to no hot nei have je prime minister gi machin bal gi phongdo ki wafam ni aduga kairak hana Amit Shah na Manipur gi live situation si yam the kupna closely monitor to handle to have je parliament ki floor da amadi outside the parliament kairak hana phongdo ki wafam sing leigre including press meet sing da Manipur da santi puruk na gi road map phawba yat pa loire maduga mari le ba khongthang sing lokal le have je Amit Shah gi machin ban da gi tongan tongan ba platform ka da phongdo ki wafam sing leide lak live wafam the man who is in charge of Manipur Hazuji ki Manipur gi leiriba conflict si da directly handle tori closely monitor tori hariba Amit Shah even akhoi di karina haikhiba da Assam gi chief minister na matang amda haikhiba da Manipur gi issue si gi damukta akhoi India gi union home minister se tumpham chafam khangdana akhoi gi Manipur gi issue si gi damukta yam kanno honai haiba si phawba Assam gi chief minister Hemant Biswa Sharma matang amda phongdo khiba leikrabani matang sida aina Congress party da hangjening base Congress party gi meeting da kokomina as a coordinating body of
some maruiba apex body myam gi coordinating body yo moina leireba kokomina Amit Shah boycott torpa have za masigi one thok amadi masigi interpretation si Congress party gi meeting the kamai ubi asi koina ekoi chi Congress party si India gi political party national party amane civil society organization singchina magi organization singchi civil society organization yami Manipur da magi agitation movement demand pressure to buduna madugi magi organization adugi hon zaman gi phangak pa mahido maduna prajada karai phauba kanani madugi karai phauba khudong sai chate madu civil society gi area city ekhoina comment piningdre aduga taseng amakidi issue si particular group amagi association amagi organization amagi issue nate Manipur gi maximum Manipur gi praja lakh kunganifan kunthra sigi manungda ekoi gi shanti pamjaba maruina saigi ekoi gi lalhoriba Manipur gi tampak ki major isninau singda attack tawriba madungumba mi singdu natabida lemhoriba lamdamsa laiminaiba yelomi phuruk khuding maki demand ne ekoi gi shanti pambase ana Manipur prajana amadi India bloc all India gi level da amadi Congress party na masigi Home Minister Amit Shah amadi Prime Minister Narendra Modi ki thawong side wahi da sinban da boycott tawi haina hydrogasu masidi makoi gi nature ji pen de pamdre si amnganna thamabane anu masi ekoi gi oinadi anobo wafam natre haininge aduga Manipur gi Chief Minister Manipur gi maruena ruling gi MLA minister sing makhoisu mathauna leijadraba mathauna phutuk pangam jadraba maming tagi sarkar ama leiri ni haina saukri tabu yam nungsijaba amani haibada langani thajade aduga Manipur gi achan mirai naiba ruling government asigi thawong asida Manipur prajada pena daba section khuding maki leigani handaki Manipur gi magi imung manung mayum makai mai thadoktana magi nupi angang masa mawa sena kaina dana sidana asuyamna violence thoiba misimna kaya tangdu lei tafam lei trabakanda MLA minister singi yumda attack tawi haina chief minister na condemn tawbuda mi ni fuga mathoi hauji pawda phare ni hone sini soda mi hat pa mi di phaba ngamjadra su aduga adumba MLA singdugi yumdi attack tawbuda present pai river ruling government gi BJP gi MLA sing yumda attack tawbudi chief minister na condemn tawi adubo opposition da leiba Congress ki MLA Lokeshwar handaki irang asida automatic achauba thaudang logduna relief camp hangdana internally displaced person singi damakta achauba labor thadadana madugi honariba adumba border area kapnafam area da leibada adumba MLA dugi damakta da mayum mai thadna sakpadudadi kandiem tawbidi swaidane ba legislature singi marakta su magi dol manaba manadaba tongan thamaga legislature amagi yumda asokpa matamda punna mangna kandiem tawbiyoba atwai asan mirai naiba dugui sidi example lemgi wani hojik hairi ba se government asina magi legislature humpugi manungda tara ama kuki gi tonga leikhraga su yankhai ji punna kausalaga yankhai si asagi assembly gi floor sida punna kauba bang haktane ba aduda opposition gi Congress MLA manga si chu kari gumbo mapangal lei jedra su makoisu barton tawbir ga khanna saibdi yadrimne ba ana hojik hairibu potsida civil society organization singi tongan bi statement ngarang oyongani amaka atopa civil society organization amagi asigi wangkai asondagi agitation tawrai amana muk tawkani amma muk tawkani masigi agitation tawhanba prajad sarang nanba wahanba masi civil society organization singsi su leiba yadabdagi makan gi agitation movement tawrineba si khuding mak tawhali si kanana no haibadi niyom chumba government ama leitabdaineba regular proper government ama leiragani ngasi agitation tawroi habnida okay
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯈꯩꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯄꯦꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯇꯤꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯧꯅꯔꯨꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯟꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯎꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯏꯪꯊꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯪꯊꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯉꯥꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯁ꯭ꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯛ ꯊꯝꯖꯟ ꯑꯃꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯇꯝꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯁꯤꯒ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯆꯨꯁꯤꯅ ꯌꯦꯜꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ दिल्ली थमान मचूसी सेफ्रोन तोान मचू खेलरब्रबा मचू चप मानब तारगदी अदोंगी मनपुर की गवर्नमेंट दिल्ली नोंग चूरग मनपुर सतिन तुपग याम हराउमिनखिबनेबा ngasi सेंटर न मिराइरक तारगदी मनपुर की रूलिंग एमएलए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाउना पुनमना अकनबा डिसीजन काटे खिदन थौना लेबा गस लेबा रिजोल्यूशन नमदंग लौबियो हाइबनिदा लौबियो हाइबनेबा अदु सुमन नतबदा अकनबा मतम टाइम बाउंड तौर थामे मनुंग थानी मनुंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर ना मनपुर की साथी लेना होनबियो अदुना तब तारगदी एकोई मनपुर की एकोई मनपुर गवर्नमेंट एकोई प्रजादा एकोई सिनदोकनी हाइब ngomgadamne प्रजादा सिनगे हाइब ngomgadamne ba अदुना तबिदा चुमगी नाहकनाकी एजिटेशन तौबा एजिटेटर सिंबु थेम धनगाई की प्रजा सिंबु मोय थेम तौरगा सुम मतम चलहनखिबसिना ngasi di kari thokle sahi ani mapung phadoreba चिंग तमगा ममांग याम फजन हाइकिबा चिंग तमरी फरेना सैटरडे नाइट सेलिब्रेशन अहुमलक हौरमगा लोइसनखिबा दुमाइना चिंग तमगा मरी तत्ननबसे मसिगी पुआरिसे सिगी ब्लैक years oigadise sahi kya matamang sahi taret khuntakpadi awadagi changaga masida manipur de attack tawbani adu ngasi gi sidi sahi taret khuntakpadagi hena sathi bu oiba maramdi imphal da tampak ta swasampur da natra kangpokbida sarong rong da na machin manau natraga na family oina laiminaba mioi lising kaya lairiba sigi se ngasi di unaba ya handrabane तोंगान फोर्स मधुसु ngसाई सरकार की ताकथोप यादबा सकरोन अदुगी मरुमदा अखोय ताकथोप यादबा एजेंडा अमन ngसीदी सही अनि मपुंग फारकदौरेबा अदो हौजिकती नो मोर पॉलिटिक्स अदो पॉलिटिक्स तौबिगनो सेंग हाइजरबदा हौजिक पालिबा गवर्नमेंट से पॉलिटिक्स तौबिगनो इट इज टू मच पॉलिटिक्स तौबई मतम हेलेबा सही अनि फावबा तंगी मी सिंग चप यादबा सिंगी मी तम कोंबा यादबा सही नुमिनिनी की इंटरनेट रिमोट पारगा सानबा सिबो नुमिनिनी की स्कूल छुट्टी थारे में तो मा हौजिना इंडिफिनिट ओइना छुट्टी थादोपा ऑफिसिंग छुट्टी लोनसनबा छोलोनसनबा नने मणिपुर सरकार ने कहीं सीआरपीएफ मयाम पुथोप ngam हारे मणिपुर गवर्नमेंट की
Manipur government ki function phajana proper tone bangamune kai ngamdage ba hauji civil society organization ne agitation to ko se makhoi nampu da sina khane ba tapak ta ni tear gas ka ba kani bullet sina kani live bullet capsule kani aduga yengo MLA yum singda nung dhar ba mai dhar ba phare nasi sigi ba mi sani yana sigi ba ki punsi du ki adu ki mi kya phadna mi ma phu pha ba ngam ba adu dingam de ba ana hauji politics to bigano Manipur ki praja sing che Manipur ki praja sing sentiment sana bi ba matam natre hauji ti tawgani ba thok che door da opposition ruling haiba ki loan do su season na bigano praja da mislead tawbani opposition na kaisu tawbangam de opposition ki MLA manga na kaisu tawbangam de ruling da pai riba absolute majority da pai riba hauji BJP led government BJP ki government che sigi sina whatever decision lauraga numit tarani manungda thamai munda aikoi Manipur da shanti hanjalak pangamdraba nomai kapnaba level bangamdragani aikoi Manipur ki government se aikoi praja myam da sinagani aina haiba ngamagi gas leiba adu ba ruling ki MLA minister sing thokpa matamda Manipur shanti hoigane abse thamjage betare ojatom jana thambi ba wafam da mamangi first round da sumase dum thamgi Congress party MP na parliament da kari haira kadage yam relevant oiba question sing hangakadra haiba edi question sing do point out tawre haiba question sing do jab chana parliament ki floor da thamakadra haiba wafam jini aduga Congress party na natragana opposition political party sing na kari da mukta CRPF ke officer ba transfer to budadi wangang dribano haiba ki wafam sing jini kari comment react to bini ahan da parliament da Congress ki MP ani za bimola koi jamam de Alfred na makoi bu wasak lo hek numita malem gi miam gi thamoi shokibani haibadi Manipur gi issue se kai gi tabakta aikoi gi honorable prime minister ne yeng bidribano prime minister chat bidribano haibase masidi aikoi gi yam pick aba angang sei manga gi mathak phar bangang sing na dedum loina khangam mani aduga thaoina make adugi matung da so parliament ki session sing da so adum hange hojik so still hojik so sem sadna madugi star question and star question madu hangai dum ta pisan grai base mayam da thamgre ojabi mo koi jamno madugi initiate phajana tawgre aduga aikoi gi india block ki tawgre aduga hojik ki jiri bam ki transfer to ba adu to posting to ba adu di government na magi department ki official sing magi transfer to ba khot ba adu ai da su opposition na sum khut ka thinjan ba di internet transfer ki matang di adu ki level da de koi party em na kumpham thokta pra khale maram de magi transfer to ri to ki reason to di leiram ba yai adu ai da di koi na politics adu ai da di pick na kumning de ai koi ki BJP ki aseng ba spokesperson sing na traga BJP ki leader sing na matam kya gi mabang de ki paukhum piba ngamaktraba tumina silent oil lei khraba area ma ngasidi ekoi gi yamba tamo tum chanu ni puthore ba sugi matam ku thok ba swai jener ba BJP gi de debate tong na sei open na dum still I am ready BJP ki any leader ma galao adu debate tong na se sugi matang si suspension of operation si 2005 ta Union of India ga moigi kuki militant group ka tong na khiabne ba 2008 Manipur government khangal laga kona Manipur government jawe habne ba sugi ground fazana control to ka manage to ingi matam dadi kuki yamata na maite yama hat khide ba maite yamta su kuki yama hat khide ba still aduga 2014 gi mamang da India da BJP lengak lak 2014 dagi Narendra Modi prime minister laiba adu beta gadi nasi mamang sarkar na su to ombani na hai riban Manipur ki chief minister si the then minister ne ba Congress ki matang minister ne ba why he was silent why he didn't ask any why he didn't raise any question against the agreement of the issue okay ma matam du dai koi sri ibo bi gi makha da minister oina leibani na haiba ngamamdre har su 2014 da gi di moi gi BJP ki prime minister oire adu da so haiba ngamano 2017 da gi di BJP ki mapung phaba makoi na BJP government oire adu da di 2017 da gi di su lo thok padam ni su ji phata oire me su da sumain taw re me na ma kai gi puthok ngam da ge why adu masagi masai government par kanda masana powerful independent par kanda kai puthok ngam de geba adu haujikta irang thua kanda su phalam dre su sumaina mamang sakar to ba si mamang sakar si kana adno taina de nin tho ba da tin si kalaga kana kadai de tai de koi khang ba pai ani shubam na shugi matang da debate tong na sai se shugi suspension of operation gi da sia
यूके की चेयरमैन एस हॉकिपसिना 2015 दा बीजेपी की लीडर सिंह जेपी नड्डा अदू अजी अदा हिमंत विश्वास नत्रगा मणिपुर की बीजेपी की लीडर सिंह यावरगा इंडिया की होम मिनिस्टर की लेवल दा यावरगा बीजेपी का शूगी कुकी मिलिटेंट ग्रुप सिंगा एग्रीमेंट में साइन तौनाई मधुदी मणिपुर बीजेपी की अकाउंट हांगाई होनगनी हाइना मधुगी अकाउंट हांगाई होनबदुना मरम ओइदना अखोय 2015 दा 2017 दा 2020 के 2 दा बीजेपी की मसिंग में अमम कहन बनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दा मी मंगा कहन बनी सुमाइना अना अखोयना नोमई लाखपगी केस नोमई 10 आर्म्स कोर्ट की मांग की केस था सेकेंड मार नोमई मांग केस था सेनबदा अखोयबो exemption तौबियो हाइना एनआईए की कोर्ट इम्फाल इसकी उरीपोक शराब कोर्ट लेबे एनआईए की कोर्ट एफिडेविट इनेक्शन आइदा हापक एसएस हाउकिम इरकपा मधुगी एफिडेविट तो श्री अमित शाह प्रेजेंट होम मिनिस्टर दा से थाबदु यानिंग लालेना बीजेपी की इंडिया की लीडर कनामता रिएक्ट तौपरा मणिपुर की तो खरोने इंडिया लीडर मधु इनेक्शन आई एफिडेविट तो स्टिल अखोई की कॉपी अखोई यावरे मधुगी कॉपी दुमा अखोई की जयराम रमेश सिना ऑनरेबल एमपी ऑनरेबल लीडर पार्लियामेंट मधुई मौफम हंगबने मधु कई चाना पाखुम पींगे बीजेपी का मणिपुर अकाउंट हांगे पॉलिटिकल सेटलमेंट मकोई की बेनिफिट पीनगाईदमक्ता सम कंडीशन खर यानब खर बीजेपी की वाक तौखी अदु हाइबसे यूके की शूगी चेयरमैन बीजेपी नंगमद्रेब अदो सोमददी बीजेपी रिप्रेजेंट तौबीदबा तामोतोम साना इनों ओपन तौथोरेब याम क्लियर करनी नो डाउट प्रजा कंफ्यूज चलेंगनो सूद पॉलिटिक्स तौबीगनो सूदने पॉलिटिक्स तौबदी सूसे नखोइन खुलाई बीजेपी सिलोबना सू लाक्सन बंगम हौदबदगी इरांग से थोपने प्रजा हंगोय हंगाई ले ओके यमरबे हौजिक ओजा तुमजाना हंगिबा मरुब वाफम अमना आई मोहन हंजरीनी हाइतारे खरे प्रिसाइज होनबा अखोइगी कांग्रेस की एमपी ना ओजा तुमजाना ngasai pangiba wahang mayam do madu pertinent oiba relevant oiba manipur ki issue ga mari lene wahang sing ne ari haiba wahang sing asi parliament ki floor da hangakani haiba ki thajabase piba ngamra congress party na so sumaina tawjike aikoi congress ki oina di hangngai damakta star question prepare tawjare sem sare even if dakar agadi bjp dagi supply tawbiro more question we mostly welcome बीजेपी की प्रेजेंट गवर्नमेंट असना रूलिंग गवर्नमेंट असना हंगबम लमदब क्वेश्चन सिंग अदुम सप्लाई तोबिरो आइखोय सुसोय सोय दके आइखोय होनरेबल एमपी सिंग दा आइखोय पिजगे श्री राहुल की खुद सु योंगाई एलओपी लीडर दा सु योहनजगे क्वेश्चन सिंग दो पिबिरो मरमदी अदोम की बीजेपी गवर्नमेंट ना डबल इंजिन ना फेल होरकपनिना अनदर एक्स्ट्रा इंजिन की मतेंग पामे है खंगेबा यस नखोइना अदुगी थाक्तु यौना बीजेपी ना हंगबम लमदबदो कांग्रेस की आशा तौर वी रियली एप्रिशिएट नामोतम चाखोई बीजेपी बीजेपी ना हाइनिंग वाफम दुफो नामोतम चाद यौसलम एप्रिशिएट तौई हौजिकसु बीजेपी की गवर्नमेंट असिदा हाइजरी गवर्नमेंट हंगदब क्वेश्चन दो अखोइदा हंबियो आइदो अखोइ हंगजगे अखोइ पुथोकसक आई दी यामरा विदो ओजातो तौना सेवा तामोइ डिस्टर्ब तौरबा प्लीज सूदने सूदु फाइ नत्रगा फते ना कांग्रेस ना जस्टिफाई तौब नते इट इज वेरी क्लियर सू फाबन नतबा फतबा नतबा सूबु लाना सूद लैबा मिलिटेंट सिंग दु लाना बीजेपी गवर्नमेंट सिजनखिबदो अदुइ मता के यामरा पुथोकसक यामरा कांग्रेस ना इंडिया ब्लॉक लाइट माइंडेड टीम ना पार्लियामेंट लाउरीबा मणिपुर असेंबली मणिपुर की इशू मतंग खन्नसियाना इवन यादव वाक आउट फोक तौरीबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की संगा बाटोन तौबियो अखोई प्राइम मिनिस्टर उनसी होम मिनिस्टर उनसेना कांग्रेस इंडिया ब्लॉक ना असुगम होनबा कांग्रेस ना गवर्नर की हाइजना दिल्ली निमित क्या पंदना होनजरीब मैम से कांग्रेस इतौ तौदबदौना हाइरगदी खितंग मधु इन्फॉर्मेशन से एलन ओइबिद माले अनि सुबमना ngasai सुगी मतंदा कांग्रेस ना लौथोंगाई सुप्रीम कोर्ट थाबा यादबरा हाइरा अगदी काना महान गाइदौता अचौब नोमई अमा दरकार लेबदौना खललेबा नो कहीं ना सू लौथोगे सी पालिब डबल इंजिन की बीजेपी गवर्नमेंट से होम मिनिस्टर सू चनरो हाग सोम तौ लोब नत्रो अदुदा कहीं कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट की लेवल जोगा काना हानगे अचौबा थांजौ अमा सिन हनबदुदी बीजेपी ना तौबिगनो ओके